isonto alintshontshe imali kuphela kumuntu. Isonto lintshontsha impilo yonke yomuntu. Lintshontsha imali, lintshontshe isikhathi, lintshontshe ingqondo, lintshontshe nje nempilo yakho yonke, licontrol. Abazalwana ama-client wabefundisi. Asiyibeke nje kanjalo abazalwana amathi. Ingakho phela emasontweni kuyaliwa. Angeke amasonto akhelane kanje so basuke ngapha bangena ngapha sekuyaliwa. My brother kuso sonke isinto esingaphilisa umuntu nangezwe uyaphila. Ake sibathatheni phela abazalwane sibavalele eholweni community hall for 3 months singabafakela ukudla baphile ngezwi lenkosi sibanike izincwadi lapha bafunde sibone ukuthi asinakuthola idumbo yini lapha. Akukona yodwa into ekhona ezazibona uJohane kuma vision. Okwaqala abantu kumele baqale ba-understand ukuthi ezinye zezinto ezinokuthi mazenzeka manje bese abantu bathi hayi insuku zokugcina yashe lasho iBhayibheli. Cha, lezo zinto lezo azenzeki ngoba zashiwo iBhayibheli, zenzeka ngoba zikhandwa isystem. Kodwa kokunye bahamba bageja ngoba kukhona la sengikhohle ukuthi kweliphi chapter lapha na kweyiphi incwadi lapha abathi bona kuyofika izikhathi abantu besifazane bayobaleka ihlazo lokungashadi babe u7 babalekele indodana eyodwa bafike bathi hayi cha sifuni kwamali yakho sifuna nje ukuthi sibizwe ngabashadwe wena ngegama lakho sibalekele ihlazo lokungashadi. Angicabanga leso siprofeto sigejile bafowethu ngoba niyababona abantu besifazane umshado abasawufuni kokugcina abasawufuni sidalo ke and futhi angeke kwenzeke. Dumelang molweni sanibona ngiyabingelela ke igama lami ngengusazwa kwesibiya uSarozeni Camtex siyabingelela kuphi na kuphi la kufinyelela nje khona iphimbo lami ngoba sengishile ngusazi ingingo kwesibiya sibingelela kakhulukazi bakithi ezifundazweni ezihlukahlukene Eastern Cape, Western Cape, siyabingelela ku Limpopo, Mpumalanga, siyabingelela kwaZulu, kwelengezengeze, kwelikamdlokombane vukudla amadoda. Sithi bakithi sesifikile ke siyithemba podcast lapha ke sigijima kumbukiso omkhulukazi TRC bhanya angihambi ngedwa ke bakithi kodwa ke okukhulu kunakho konke like subscribe siyakwemukela ke njengombukeli lapho ke ekhaya. Siyakubonga ukusiseka kwakho, siyakubonga ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke namhlanje nginenkuzimalanga enkulukazi engize ngidonsa yadonseka, engithe ngidonsa yadonseka yafika. Ngihlezi nginayo ke kodwa ke namhlanje ngiyayethula ngokusemthethweni again Mtakaphosha sawubona. Sanibonana ngibingelele bafowethu. Mtakaphosha ke lona mzulu kaMangwenya ndi wakanari sibongo kinare khomyana ge sabulawe serumulla sabubira sekeni metsing satswa ka mollo wa sona dikubatula manakedi mawupi khanchi pande eminyela ewadonsa ukuthi amanzi bagcinela abangaphelula amathemba kanti inyoka ehlazi mabona bulawe hlamba simnabatheli kade beyithuka kodwa solimile ubuntu kubantu. Unhlamba azimnamatheli kube ziyamnamathela ngabe kade wayovakashela uMtakaphosha kanjalo nje. Manje imake Mtakaphosha ngiyazi ukuthi mfethu ngiyakuzwa uyayihasha la ukhombisa ukuthi insizwa ke thina kwaZulu ukuthiwa ibongo izithola ngendlela. Uma uthi wena Nhlamba kazimnamathele ukube ziyamnamathela ngabe sewaya kuphosha uthini umusho njalo? Chaza ukuthi mfowethu ngesinye isikhathi mesingabantu emhlabeni uma ukhetha indlela osuku uyikhethile futhi kukhona into oyibonayo ukuthi ngakusebenzela kungenzeka omunye umuntu angayiboni ngalolo hlobo lolo bese ke lo muntu mengayiboni ngalolo hlobo lolo akungenzeka ukuthi azama ukukuchallenge uyangithola. Sometimes abantu mesikhuluma izinto esikhuluma ngendlela sibona ngakhona abantu bavukelwa ulaka bese bayagxeka bayashaya bayathuka bafise nokuthi okubi makwenzeke kuwena. Bavamile abanye ukuthi mase bethukwe ngabantu kusuke bese uyazihlukumeza yena emqondweni wakhe isuke isikunamatheleke lapha inhlamba masuzihlukumeza emqondweni wakho uzufike la sozijudge khona wena and ukuzijudge wena kungagcina seku result to ama sicknesses amanye ingozi kabi. So mina ngikhethe ukuthi inhlamba zinganginamathela ungangithuka ngasho konke ofuna ukukusho hayi akuhlali nje la. Ngiyathi mhlawumbe mangabe kwenzeka ukuthi kuthiwa inhliziyo iyamukela cha kusho ukuthi mina seyakhishwa ke inhliziyo la nithumela khona imkhonto lenithumelayo ayisahlala. Awu kusukani madoda.
Wena namhlanje obhonga sabhubisi la ubuyile mfowethu but ke sibithi RC namhlanje mfowethu siyakhula neThemba podcast ngoba siyibona namhlanje iThemba podcast iyandlondlobala kodwa okukhulu kunakho konke umntaka Phosha mfowethu mhlawumbe uma ngabe ubheka emavideo namaningi esesuyenzile mfethu nawe abantu abaningi mfethu bebethuka from the beginning bekuthethisa kwahamba isikhathi abanye sebazehlisile inhlamba kuthini mfethu ukuphawula kwakho kuloko Okuphawula mfethu engingakusho kuko konke ayibathuka bona abantu kodwa ke phela ayangeke inhlamba izisivimbe and ngoba ngake ngasho ukugcina kwami ukufika ukusuka lana ekhaya ngathi mina akusilula ukuthi ingane izalelwe ejele ikhulele ejele ilijwayele ijele njengekhaya bese uyafika wena uzoyitshela ukuthi no boshiwe la impilo yakhe akumele kube uyiphila kanje bese uexpect ukuthi ingakushayi izokushaya so ke konke lokho abakuthumelayo nezifiso zabo ukuthi mhlambe kube ngivuka ngifile noma akusiyona inkinga ngiyaba understand abasejele and asibonge kulabo ke asebethe bathi ukuhamba behlisa kancane sebayabona ukuthi cha no ukuhluka komuntu ngokombono ngokucabanga akusilona icala yeah Kodwa ukuhluka kumuntu ngenxa yombona akusilona icala. Nansi indaba enkulu ke mfethu ngifuna sinkankanye. SikuSeptember and ama-rumors athi iyabuya inkosi sine rapture neNingizimu Afrika umhlaba wonke. Uthini umntaka Phosha ngoba sisemome? Ake ngasho mfowethu ukugcina kwami ukunyathela la ekhaya ngathi mina uJesu noSpider-Man akuzona izinto ezihlukile izinto ezifanayo nje ngoba uSpider-Man ama characters wasema TV noJesu i-character yasencwadini uyangithola so uma so expect ukuthi uJesu uzobuya la kulomhlaba lona simbone kusho ukuthi asivumele nezingane zethu nazo ze expect ukuthi uSpider-Man uyawuphuma lapha eTV zihlangane naye emgwaqweni zimbone into existe eTV as a soapy hayi njengomuntu but existe as a game noma as a soapy noma angeke uzuyibone leyo character leyo ngiyacabanga sibe siwabuke kakhulu ama TV siyibonile ake ngisho mhlawumbe ngensizwa eseyalala ebiyiqhawe nami bengilikhonze kakhulu umenzi wakangubane lapha nasimaze kakhulu ngosibusiso lapha kwi generation kodwa empeleni mabengenzeka ukuthi uphume ekhaya uhambe uthi uyofuna usibusiso wakadlomo ufuna yena exactly bongeke uzumthole ngoba umenzi wakangubane loya so njalo ke bafo izinto ezama characters wente ekuthiwe asikwazi ukuthi zitholakale in a real life uJesu utholakala encwadini angeke simthole in a real life Yeah. So asikhulume ngerapture mfethu ubrother Enigma ngiyaxolisa umgagula ngegama ubalulile ukuthi naye uyakuconfirm ukuthi kulo September impela ayola libonene I think as South Africa sekuyisikhathi ke manje sokuthi sike sithathe serious schizophrenia khona lesifo abathi schizophrenia athe kumqondo isikhathi sokuthi sithathe serious akusilona ihlazo ukuphathwa schizophrenia lento idalwa yini maybe ukuhlala isikhathi eside kakhulu kunezinto ezikuhlukumezayo bese kube ne wrong information osuke uyithole ikwakhele amathemba phakathi kulezo zimo lezo bese ekugcineni uba nama disappointments and then maba nama disappointments uyaqala uzwa ama voices uyaqala uzwa ama voices uyaqala ubona izinto ezibona wena wedwana sithi sihleli kanje so wena ubona na umlilo kuyasha lapha yana sihlela unubona na umlilo kuyasha kancha ayikho schizophrenia so le ndaba ye rapture mfowethu lalani ngesisu phansi mzansi akukho rapture eyobuya kho Jesu yobuya next nje abafowethu nje siyabaxolisela bayiphathele schizophrenia Yazi mfethu ngiyakuzwa leli gama liyangihlula mina kodwa schizophrenia schizophrenia no schizophrenia kushuthi ukubhekisa kubo bonke abantu abashaya icilongo njengamanje ukuthi no we about ukuthi sizwe icilongo manje yabuya inkosi
Labo ke abathi bazwe ivoice noma bahlangane nayo inkosi ibatshenile konke lokho, cha bafowethu, ileyo nkinga nje njengoba sengishilo nje ukuthi it's high time we take it serious bakithi, ayikho into enjalo ngoba ngasho last ngathi mina uJesu ufana nje no Spider-Man, ngaphinde ngasho ngathi mina uma sizothi thina umhlaba udalwe uNkulunkulu, uNkulunkulu maqeda udala umhlaba wayahamba ayohlala le ezulwini abese uyazifihla ucashela abantu, ngoba yonke lento esisenzeka kuyimanje yenzeka ngoba uNkulunkulu has chosen ukuthi aqashe, angazivezi kubantu. Ucashelani kubantu? Ngoba manje sekuyoqhamuka abantu bahlukumeze ngendlela bahlukumeza khona emqondweni, babe ngathi bayagula kancane bese basuka lapho ke basitshela amanga, sekumele sikholwe manje sithi uJesu uyabuya. So wena ngamanye amazwi uthi lo September abantu emakhaya bengahlala bekhululeke, there is no rapture. Bakithi asameni soyisebenzela, sebenzela izingane zakho, sebenzela ifuture yezingane zakho, akho rapture ezokwenzeka, akho abantu abayosuka la emhlabeni benqushuka ngathi ama cricket ephuma ku 100 shooter beshona lephezulu ezulwini. Ngeke kusekwenzeke konke lokho. Wonke umuntu la emhlabeni kuyofika isikhathi sakhe esokuthi umphefumulo uhlukane nenyama, umoya uhlukane nenyama, simgubhele phansi ethune. Nakekho umuntu uyosuka la ndizayile. Abantu aba relax abayeke. Ngibonile inkundla zokuxhumana kumoshekile, abanye badayisa izindlu zabo bathi balungela irapture, abanye balanda imali emabhenki bathi balungela irapture, abakwazi bahambe bashiye imali zabo. Nohluphekisa ingane emzansi, yekani ukulalela abantu abaphazamisekile emqondweni, abafowethu baphazamisekile emqondweni. Hayi ka basithuki futhi asibathuki, kuyatholakala lokho vele makwenzeka uhlala isikhathi eside kakhulu uneyinkinga and then bese ube nalento i-religion ethi kholwa. Vele i-religion igcina ikholela lapho ukuthi umqondo ulahleke, ungawuboni ukuthi umqondo uyalahleka. So umuntu othi asibheje mntakaphusha ngesawubona mhlambe uNovember because of irapture, ungathini kuyena? Mfowethu no 10,000 singawubeka phansi but akho rapture ezokwenzeka, akho Jesu ozobuya la. Baye basabanye mabehlekisa bathi hey ngokweBhayibheli liyansizwa yahamba ishawe kakhulu la emhlabeni. Mhlawumbe ukuthi yahamba ishawe kakhulu la emhlabeni ayeke iziphinde ibuya, cha akho Jesu oyobuya abantu bakithi. Asingalimali kakhulu sithuke. Akho Jesu oyobuya. Into ebhlungu nje ukuthi labafowethu laba bakhuluma yonke lento lena, uma ingesenzekanga lento abana kuba nesibindi sokuthi babuye baxolise, bayoqhubeka futhi basiqambela amanye amanga, bazobheka futhi ukuthi ba create amapha amanye amanga, abakwazi ukuhlala phansi bathi nobakithi siyaxolisa, because at this time kunabantu abamoshakalelwa izimpilo ngenxa yaleli themba lokuthi bayahamba bayezulwini. So bakhona ke abantu njengamanje abacollecta into zabo bayayibuyisa, bathi njengamanje lezi zinto ngiyisebenzele kanzima ngoba sengizwile ngapha nangapha kuzi rapture, ngapha nangapha bafika abanye baconfirm bathi ngempela irapture isisemome. Manje siku September and then omunye wathi yi25 zika September. So ungathini kumuntu onjalo uthi imfethu ngicollect into zami ngiyisebenzele kanzima? Kubhlungu bakithi ukubona kudlalwa ngabantu bakithi ngalendlela lena, and abantu bakithi sebevumile nabo futhi ukuba ama toys ukuthi kube kudlalwa ngawo nje, and bedlalwa nangabantu abangaphilile emqondweni bakithi. Ake nilixolele lelakhehla uEnigma, unenkinga ubafo. Unenkinga ubafo emqondweni ngoba ziningi izinto ayishilo ukuthi uziboniswe uJesu wathi sizokwenzeka, ngisho namhlanje azikenzeki, and akasiboni nesidingo sokuthi axolise kubantu ukuthi hayi ngangithe kuyokwenzeka lokho akwenzekanga. So lokho kusibonisa kona ukuthi ikhona into wrong emqondweni. So asimxoleleni umuntu omdala bakithi khona ukuphazamiseka lapha emqondweni. Ningaze nimoshe izinto zenu, niqoqa izinto, nimoshe izinto nithi seniyahamba. Cha, ngiyaliphinda, akekho umuntu oyohamba la emhlabeni ngaphandle kokuthi afe simncwabe, and umuzofa sikungcwaba
hayi ukuthi ngoba sowuzofa sikungcwabe sekumele uqoqe zonke izinto. Cha, yonke into oyisebenzele kanzima iyasala, ngithi salela ingane zakho lezo izele ziyasala ziyaqhubeka kuyaphilwa kuyiwa phambili. Yeah. At this time bafowethu bantu abamnyama, sizwe simnyama sizwe sinsundu, sengathi ifocus yethu kakhulu ingaba lapha ekufuneni indlela ezokuthi sakheni impumelelo that will last century to century, a legacy that is going to pass generation to generation. When sicabanga into zama rapture sicabanga ukuthi sizoya ezulwini, abantu bakithi mfethu ngathi bakhathele ukuphila la emhlabeni. Ayibo, mntakaphosha, why uthi mfethu it seems like sikhathele ukuphila emhlabeni, sikuthanda nje ukuphila ndoda? Mfowethu abantu bakithi ngathi bakhathele ukuphila la emhlabeni ngoba ngisho nakhona la enkundleni zokuxhumana ayisekho into abayifunayo ngaphandle kwalezi zinto lezi esithi sebayahamba bayezulwini. Into abayifuna ukuyizwa leyo nto. Njalo nje makuvela umuntu othi bayahamba bayezulwini, irapture izofika, uJesu uyabuya, ilaba gijima khona bamsupport, abamthengele nezimoto nawo Enigma. Ngokufika nje akhulume lezo zinto lezo bamthengela nezimoto because bafuna lawo manga lawo abatshela ukuthi sebayahamba. Mina I don't understand noma sizama ukudoja ama responsibilities ukuthi sihlulekile emhlabeni. Bafowethu sihlulekile asifundeni ukurectify amaphutha wethu, silungiseni, si create a future yabantwana bethu labesibashiya, ngoba akekho umuntu ozohamba njengama cricketer ayile phezulu. Ngeke kuze kwenzeke lokho. So mangabe uthi bamthengele imoto lokho uqonda ukuthi kumbeka esigabeni sokuthi bayampraise ngendlela akakhuluma ngakhona, noma mhlambe uthini umbono wakho, because phela bakhona mhlambe ezinye izinto abaphiliswa yizona ekakhulukazi ayikhulumayo? Ayikho into ayikhulumayo abantu abaphiliswa yiyona kahle kahle. Ubafo uphenduke nje i-cult nje, uphenduke nje i-cult. Uqaphela lokho emhlabeni mawumuntu ungaze uvuma ukuphenduka i-cult, into oyikhulumayo idala ukuthi abantu basuke bese bakubone sengathi usupernatural. Akekho umuntu oyi-supernatural oyi-hero la emhlabeni. Uyi-cult luyamfollowana nje, ayikho nento abantu abasiza ngayo. Instead usibulalela abantu. Since ukufika kwakhe nje ziningi izinto ezenzekile empilweni zabantu. Ngikhumbula uma efika athi yena amasaluni anosathane, abantu bavala amasaluni bayahlupheka namhlanje. And ziningi izinto nje azisho zafaka abantu impilo zabantu engcupheni. Khona noSiso ongcwatshiwe kule nyanga esibuya kuyona lena, walahla amapilisi wakhe, wayezithathela nje imishwanguzo yesandulela ngculazi, and then wafika uEnigma wathi no mabangathathi i-treatment, wayiyeka, and ukuyiyeka kwakhe wagcina ngihamba kwesikhathi wa defaulter. Undlulile nje bambekile umndeni wakhe last month. So umkhulu umonakalo wenziwa ile out le ilokithi uJesu athi, and lokho ngisho mina ngithi lo Jesu loyo kwenze njani kanti indlela yakhe yokuvela emhlabeni lokho evela ngabantu abaphazamisekile emqondweni, wayangaveli ngabantu abaphila emqondweni. Kodwa ke mhlambe phela omunye uzothi lo wayeka amaphilisi ngenxa yenkulumo zikababa laphana ke uEnigma. Omunye uzothi okay, it's okay, bese kuqedile kwasemhlabeni. uEnigma bemnikeza indlela yomphefumulo yokuphila ngalekwe lapha kade. Bese kuqedile okwasemhlabeni. Bese kuqedile okwasemhlabeni, kungani bekumele uma sezohamba ahlukunyezwe yiso leso sifo leso simhlukumeze? Phela bekumele sivele siphele phela same time bese qedile kwasemhlabeni alale bese uyathula. Kodwa why bekumele athathwe yiso leso sifo leso? Kodwa phela ingane omunye uzothi ayikho enye indlela yoku-escape ukudlula emhlabeni ngaphandle ukuthi kube khona into ezokudlula ezokubulala. Mfowethu ngiyacabanga ukuthi noma ngabe mhlawumbe sibancane at this time, sikubonile lokho especially endaweni esemakhaya. Sithe masizalwa bebekhona ogogo nomkhulu bese bebadala sebephilile iminyaka, and bekwenzeka mabandlule emhlabeni nje bangaguli, umuntu alale nje avuke ekseni nje ethulile ukuthi undlulile emhlabeni. Lokho kubonisa kona ukuthi no, lokho ikona ukundlula kwe age, ukuthi sengikhulile ngiphilile emhlabeni konke bekumele ngikwenze ngikwenzile, and then now I'm passing out, sengiyandlula ke emhlabeni. So mangabe mhlambe umuntu edlula ngesifo thizeni,
mhlambe lokho ngabe kuyinkinga kuwena? My brother, uma singabheka inkolo yobuKristu, Yeah. inkolo yobuKristu iqhamuke as inkolo enamandla ephilisa izifo. Ayike into ebuhlungu njengokuthi amandla wokuphilisa izifo siwafunda encwadini ukuthi kwakukhona indoda eyayinochoko kwafika uJesu wayibeka izandla yaphila lwaphela uchoko kwakukhona indoda eyayizele ingabona emehlweni kwafika uJesu wayibeka izandla kwavuleka amehlo yonke lemangaliso siyifunda encwadini kodwa la kulomhlaba esiphila kuona zonke lezi zinto azenzeki mfowethu azenzeki isidalo nako bayongixolela abantu ngoba ngiyazi ikhehla belikade lihlonishwa lithanda kakhulu naku kungasikudala nje enyangeni endlule siqeda kubeka ikhehla elidala lapha eStandard John elishumayela ivangeli for over 60 years ubaba udokotela SD Gumbi lapha yana umuntu omdala washumayela uJesu for over 60 years maqeda wahlaselwa wabanjwa isifo sashukela isifo sashukela waphila naso lokho hamba odokotela kwafika la banquma khona unyawo bebona ukuthi no siyala ngemva kokunquma unyawo waphilanyana phezulu kwewheelchair wabuye ngoba naku ke phela belisebenzile ikhehla la evangelini masentini bekuvuma bakwazi ukuthi balifakele lo lunyawo leartificial la kwazi ukuphinde liyoma futhi epulpit limshumayele lo Jesu lo kodwa ushukela lokhu uza ngamandla la emzimbeni wazi wagcina usulithathile ikhehla lekhehla lishumayela uJesu ophilisayo kodwa isifo sashukela sivuka each and every day la emzimbeni asinyakazi kuze kunqunywe unyawo nje isifo sashukela sinyakazi uJesu lokhu unamandla uyaphilisa kodwa uze kufike la kumele unqunywe khona unyawo kodwa uJesu lomshumayela uyaphilisa uhlulwa yini uJesu ukuphilisa inceke yakhe So inkulumo yakho ngobaba bakithi uwangomphefumulo wakho kwangathi ungalala ngokuthula salute uDr Gumbi ngokwakho ubufisa ukuthi mhlambe kube kanjani because ngiyakuzwa nje umubeka ama example kaJesu ophilisayo kususa uchoko mfowethu angiqale futhi ngixolise emndenini wakaGumbi asisho kabi asikhulumi kabi but it's a practical example ngizama ukuthi nje siboneni singabantu ukuthi lento esayidayiselwa ayisebenzi bafowethu sikhohlisiwe thina ukuthi sithi yasebenza kodwa ayisebenzi uma izohluleka ukuthi iphilise umuntu oyishumayelayo oyithwele who's being recognized as the father of faith ubaba ozele amadodana evangelini amaningi ubaba maningi amasonto amile namhlanje abekade aqalwe ngabantu abafadarishwe uyena kodwa uJesu lo amshumayele kangaka uhlulekile nje ukuthi aqede lesifo sashukela usho ukuthi I know bazothi abantu bekumele ukuthi andlule emhlabeni akekho umuntu ozophila njalo yebo vela akekho umuntu ozophila njalo kodwa umbuzo uthi uNkulunkulu lo ombizile noJesu lo amshumayelayo mabe behleli lapha bembukile ehlukunyezwa isifo sashukela kuze kufike la nqunywa khona unyawo bona kusho ukuthi bebengakwazi ukuthi baqede lesifo aqhubeka ashumayela ivangeli lakhe kahle abashumayele kahle and with an example yokuthi mina bengiphethe ushukela na uphelile ushukela uJesu ngiphilisile angazi iphilisa dokotela angazi operation angazi lutho enye incwadi ngizoyikhotha ngiyaza uzwani nencwadi kodwa ke ithi ekhambeni kwenu ukuphulukisana abagulayo nesusa amademoni suse ukuchoko nayo yonke into mhlambe ababhekene nabo nayo eniyakubona so mangabe uyibeka ngaleyo ndlela uqonda ukuthi i-story naleso because kuthiwa nivuse abafileyo my brother masizokhuluma ngaloko kuthiwa nivuse abafileyo istory nje bakithi siyogcina ngokubona le yansizwa leyana ubani uElliot leyavuka yadla amasaladi lapha ngakamprofeti uAlf Lukawu siyogcina ngokubona izinto ezifana nalezo kodwa ngeke sesikubone lokho akekho umfundisi ongangitshela manje ukuthi yena unamandla amandla kaJesu simthathe siyombeka lapha eAyimakam funerals phakathi emakhazeni sithi awusivusele nazi idumbu lapho akekho noyedwa ongasondela lapho ngoba bayazi ukuthi lento iyamanga nje inkohlisi yasemqondweni nje kuphela and abaningi futhi abefundisi bayazi ukuthi ayikho lento kodwa ngoba into ephalish badla ngayo baphila ngayo bafita ngayo imndeni yabo bawuqhubeka bayidefend and futhi benze wena
abakuqolayo wena oyiclient labo ubalwele uyivikele wena wazi ukuthi lento ayinamsebenzi bayayazi bona ukuthi ayinamsebenzi lento. So wena ikhonzi zikaNkulunkulu ekhonza uNkulunkulu mihla namalanga uzibiza ngama-client yabefundisi uthini musho njalo? Mfowethu ngama-client wabefundisi. Akizi ikhonzi ubabiza ngama-client ngaliphi? Abazalwana ama-client wabefundisi asiyibeke nje kanjalo abazalwana amathi ingakho phela emasontweni kuyaliwa ukwabona ukuthi kusimple ukuthi ngivula itavern la na uvula itavern la. Yeah. Baphume ngapha bazogroova ngapha baphinde baphume ngapha bazogroova kwenzeke futhi ukuthi naba laba abanye mhlambe ngapha likhona ibhodlela hlobo lebhodlela abalifuna enganalo bahleli la lokhu baphuza amabhi bahambe bayothenga ibhodlela lapha bazohlala nalo ngapha la kwami baphuze lapha ingabe bikho inkinga kodwa angeke amasonto akhelane kanje so basuke ngapha bangene ngapha sekuyaliwa khona leli igama lesixhosa enganginokuzwa bekhuluma ngalo bathi uthetha amahamente wami bababiza amahamente bababiza amahamente kubula ubaba uJ Story lapha eshumayela esho ukuthi hey mina mangiphume ebandleni angithatha ngahamente lamuntu ngihamba ngawo zakhela amahamente wami ihamente client my brother. Okay. So leyo nto leyo ke mfethu wena nje njengamanje umuntu okholwayo awumboni njengesikhonzi esikholwa uNkulunkulu umbuka njengeclient ngendlela obona ngayo. I-client futhi i-client le-system aphinde futhi abe i-client labefundisi because lo nkulunkulu lona it's a system built thing into eyakhiwe i-system because bebafuna ukuzuza lento bebafuna ukuyizuza but into engekhoyo leyo that's why bakwakhele amathempeli ukuthi suka la uye ethempelini mawufika lapha ethempelini bese nifika nisenithi niyakhonza lapha then you ask yourself ukuthi uma kuzophinde kuthiwe uNkulunkulu ngaphakathi kithi why kumele sisuke la siyomfuna ethempelini why kumele sisuke la siyohlangana e-community hall sithi sizofuna uNkulunkulu ekubeni ukuthi ongaphakathi kuthini so labantu ama-client wabefundisi because once kwaba nento esizohlanganisa abantu sihlangana endaweni eyodwa then sekunama-expenses okumele akhokhele so uma sizobiza abantu bazohlangana eholweni noma sibiza abantu bazohlangana ethempelini sekunogesi okumele ukhokhele kunamanzi okumele akhokhele sekunema-expenses nje nawe mawusuzoba umholi walabo bantu labo obvious sekukuningi abaku-expecta kuwe and mawuzobanikeza lokho sekumele baphinde bakukhokhele so ama-client. So mhlambe ngifuna ukudlula kule ukuthi ungakuphakamisa yini kakhulu kubantu ukuthi bebe kuleyanto yokuthi asibuyele nekukholweni simkhonza uNkulunkulu nendodana yakhe kodwa kungabikho senti esilikhipha emabandleni sibuyelene ekukholweni kahle why kumele sikholwa ini esingayibona ngake ngasho le concept yokukholwa le iqhamuke nobani ibuya kuphi why lo nkulunkulu efuna ukukholwa akhonzwe engabonakali and why lo nkulunkulu aqhamuke senendodana uyithola laphi le ndodana le. Ngiyikhuluma le ndaba ngoba ngizwa uma uthi umfundisi kumele egcine sekhokhelwa izinto ama-expense ngibeka ngaleso sizathu ukuthi mhlambe uma ungathiwa iyakhishwa imali ungakugunyaza wena nangokumbono ukuthi akukholweni noma mhlambe ingacollapse noma ingakhishwa imali my brother yonke into ethatha isikhathi somuntu ngoba isonto alintshontshi imali kuphela kumuntu isonto lintshontsha impilo yonke yomuntu lintshontsha imali lintshontshe isikhathi lintshontshe ingqondo lintshontshe nje nempilo yakho yonke likucontrol so angeke ngiliphakamise leli lokuthi abantu abakholwe bakhonze because ukukholwa kwabo bakhonze impilo zabo bazophila impilo zabo as ama-slaves igqila zento abangayazi abangakaze bayibona so kuba nezinto othola ukuthi manje awusakwazi ukuzenza like example yena amalanga ngilapha elokishini lapha la ngihlala khona ngiyothenga nje igesi ngiyothenga ugesi ngifike ngima la olayinini lana la kudlalwa khona ilotho laphana uyaqhamuka umama omnye engimaziyo lo mama uyayidayisela nje laphana eceleni kwasesikoleni uyayidayisela lo mama loyana and ukhonza kule nkonzo lena yamaSulumane le Islamic laba bayimboza ubuso makadayisa lapha imini yonke usuka imbozile nje ubuso bakhe and then mase kacedile uhamba lo kanjalo uthi masuka lapha uyodlala ilotho
then makazodlala into mafika laphayana ufika ubamba uline maqeda ukubamba uline umbethe nejezi elikhulu ke manje elinesigqoko ufihla le ngubo le ayifakile ukuthi ingabonakali ufika ubamba uline qede lapho utshela lo wasemva kwakhe ophambi kwakhe ukuthi ngisemva kokuqeda uyomale amlinde ukuthi azayofika laphayana abanye abantu abamazi mabembiza uthi ningasho lutho uyangithola mayifika laphayana uyadlala udlala ilotho kodwa udlala ukubhekele unikeza lo sisi ukuthi adlale fast ubhekele maqeda uswase ngiyabuza mina why kanti nomameze ngabathi hayi no inkolo yabo ayibavumela ukuthi badlale ini ilotho ayibavumela ukugembula so uyayibona ukuthi isiphenduka ijele lento umuntu akasakwazi ukuexercise izinto kumele azenze at that time ayimphakeli leyo nkolo leyo so uma into ingakuphakeli but izophinda ikunikeza imithetho ezokugqilaza ekuvimba ukwenza ezinye izinto then lento le ikubophile kufaka ejele. So inkolo mangabe ithatha zonke lezi zinto ibalile ingqondo isikhathi nayo yonke nje into okuchaza ukuthi ibuyela back enkulumeni okwayikhuluma ukuthi i-economy iyalimala because sometimes izodlula lapha ukucabanga izinto ezingasinikeza inqubekela phambili. Isonto mfethu it's a number one demolisher of the economy. Isonto liyayiwisa economy because economy abantu ba expect ukuthi i-economy is something okumele sibone le kude noma siphiwe uhulumeni siphiwe uBaba Ramaphosa siphiwe uZuma siphiwe uMalema siphiwe manono economy ingaphakathi kwethu mina nawe masihlangene sibabili sakha i-economy nabo kabaholi bethu masihlangene nabo nathi nabo sakha i-economy so isonto liyayibhidliza i-economy ngayo lento ukuthi lithatha ngisho isikhathi somuntu just imagine ukuthi kunomuntu namhlanje otshelwe ukuthi njalo makuhlukana u12 midnight kuhlukana usuku kuqala usuku olusha isikhathi sokukhuleka ngoba isikhathi semimoya kunamademoni baze bayilande eBhayibhelini bayilande eBhayibhelini bathi lapha uPaul noSilas bathi mabedumisa bathi mabevalelwe ejele and then badumisa 12 midnight badumisa badumisa uNkulunkulu bacula bahlabelela kwaqashuka amaketanga kwavuleka iminyango ejele bese umuntu atshela ukuthi njalo mango 12 ebusuku uthandaza kuqashuka iminyango yamajele akubophile kusha amademoni kwenzeka yonke lento le uhlale ulinde u12 ukuthi ashaye u12 bese uyaqala ukukhuleka at that time uyasebenza uvuka ngo4 uye emsebenzini and then uhlale ulinde u12 ashaya ukhuleke abanye bayakwazi ukukhuleka maybe hour lonke thandaza maybe hour lonke kweshawa 1 ulale ngo1 uvuka ngo4 ngoba mhlawumbe uyangena ngo6 emsebenzini usazo travel ulala isikhashana esincane uphumulanga mawuvuka ekseni uyageza uye emsebenzini uyasebenza kodwa awuzange uphumule ngoba bowuhleli ulinde u12 ukuthi ashaye uthandaza uqala wenza amaphuthanyana amancane lapha emsebenzini okungagcina kuresult ekuthini ugcine mhlawumbe ulahlekelwa umsebenzi wakho and awazi wena ukuthi into lekulahlekisa umsebenzi wakho lamaphutho wenziswa ukuthi awutholanga enough time to rest because bowuhleli ebusuku ugada u12 ukuthi uthandaza. Awucabangini mntakaphusha ukuthi ngoba khuluma indaba kaPawulu ngokubeka amandla mhlambe athe ukwehla ngendlela ye-lifestyle esiphilayo because mhlambe uPawulu babekwenza okwakudingwa uNkulunkulu mhlambe thina esiphila namhlanje asakwazi ukukwenza noma ngathiwa ijele livaliwe sikhuleke mhlambe ngeke kuze kwenzeke ngenxa yempilo esiphilayo asinawo amandla ucabanga lokho ake ngayibuza my brother ukuthi kanti soneni thina emhlabeni lo siphila kuona lo sasahluka nalabo abaseBhayibhelini kanti mangabe ukhona lo kuthiwa uNkulunkulu usidalile samenzani simone ngani simone ngantoni ngoba mawufunde eBhayibhelini ingelosi zazehla zenyuka emhlabeni zifike zihlangane nabantu zizibambane ikhona lensizwe uJacob lapha wabambana nengelosi ngezandla ukuthola igama elithi Israel wathi angeke ngikeke apha until uzongibusisa athi ingelosi uswa namhlanje igama lakho selizoba uIsrael hawu ingelosi bebakwazi nokuyibamba ngezandla Nkosi yami thina kulomhlaba lo asiboni kwasani kumele siimagine kuphela kumele sifike esontweni umfundisi athi kuneyingelosi ezingaphezulu kwami manje hayibo eBhayibhelini babezibona zehla njalo kwasayena uNkulunkulu lo eBhayibhelini wayebonakala mufunda lapha I think Exodus makuzofa uMoses
entabeni yaseNebo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi wehla yena qobo lwakwazo ngaba uMoses okusho ukuthi wehla straight siqu sakwazo ngaba uMoses ngaphela uMoses beka umuntu ophilayo anomzimba physical body so physical body ngeke ingcwatshwe umoya so kusho kona ukuthi wehla uNkulunkulu physical wazongcaba uMoses kodwa namhlanje uma kwenzeka umzalwane efa kungena funeral cover kungena masingcwabisane nomndeni wakhe uzihluphekela angabolela lapha egovernment moshara ngeke sibone uNkulunkulu abuya azomngcwaba so simenzeni thina uNkulunkulu. So wena usoli mhlambe indlela esiphila ngayo ukwehlisa amandla ahamba angifane nalawa amandla abantu ababephila ngalesa sikhathi. Asikwazi ukusola indlela esiphila ngayo ngoba noma sibuyela kuyo lencwadi le amanyala bewasenzeka kule yancwadi nalawo siwabona la kulomhlaba amancane kakhulu. Can you just imagine ukuthi lapha eBhayibhelini sengikhohle ukuthi eyiphile yancwadi leyana khona indoda eyasuka okay yayishadile ngathi babiza ngama concubine mhlawumbe unkosikazi wesibili kwenzeka wangathembeka kuyona and then wagcina ehambile wabuyela kubo yasithatha isisebenzisayo yamlandela bashona khona le kubo bafike bathu kwalungiswa and then mase babuyele emuva bashonelwa ilanga bangena kwelinye idorobha and then mabengena kulelo dorobha lelo bahlangana nekhehla elidala labacela ukuthi hayi abayospenda ubusuku lapha kwalo baphumule khona leyo ndawo leyo kuthiwa bathi mase bengenile iseBhayibhelini leyo nto leyo ngicela uhambe uyibheka sengikhohle nje incwadi mara iseBhayibhelini leyo nto leyo mase behleli lapha yana khabo le kuleli khehla leli amadoda walapha kuleya ndawo shuthi ababonile bengena lapha yana eza azongqongozela leli khehla athi hey sibonile uhamba nomuntu onje labo bantu labo lo muntu loyo simfuna aphumele la ngaphandle shuthi bebafuna umsodomize abafuna ukulala naye bafuna ukumdlwengula ngapha abanye abantu besilisa so leli khehla labancenga ukuthi no anikwazi ukuyenza into efana naleyo kulomuntu uyisihambeli sami na into ebhlungu leli khehla leli li volunteer ukukhipha indodakazi yalo esayi virgin nalo wesifazane lo unkosikazi wale ndoda le ukuthi ngcono ngikhipha unkosikazi wakhe nendodakazi yami esayi virgin nisenzele lokho enifuna ukukwenza kubo hayi ukuthi nenze endodeni and then bese kugcine kungakhishwanga le ndodakazi kukhishwe umfazi wale ndoda le kwaqala lento le ibhlungu le ukuthi why should they sacrifice women kahle kahle iBhayibheli abantu besifazane libathatha njengani libathatha njengelwanyana nje kumele ziyuzwe noma ngayiphi indlela why akhethe ukusacrifice abantu besifazane abakhiphele ngaphandle ukuthi lamadoda abadlwengule mayiqeda lapho ke leyo sifazane yakhishele ngaphandle lo mfazi wale ndoda lamadoda amdlwengula ubusuku bonke kusho iBhayibheli akusho mina bamdlwengula ubusuku bonke babevuka ekseni bamthole ala eminyango la anganamandla uphelelwe ngamandla le ndoda imthathe imgace phezulu kwehashilayo ishone ihambe ishone le kwaIsrael mayifika khona le ifika egate nemasangweni akwayo la ihlala khona kusho iBhayibheli lithi le ndoda yasika yanquma lo wesifazane ama pieces awu12 yaqede yathumela ipiece eyodwa neyodwa kuma 12 tribes wakaIsrael wonke ukuthi babonise isenzo esenziwe yilabantu lesuka khona okay bakwenze kabi yebo bamdlwengula unkosikazi ungamnquma 12 pieces umuyise lezo zinto lezo azimvela kancane ukuthi zenzeke kulomhlaba esiphila kona so ingakho ngithi mina impilo esiphilayo icishe iyafana nalebe bayiphile eBhayibhelini maningi amanyala lapha besenzeke eBhayibhelini so mangabe uNkulunkulu akakwazi ukuthi reach out kithi namhlanje ngoba siphila lempilo le why did he reach out kubantu baseBhayibhelini nabo bephila amanyala because maningi amanyala kule ncwadi okusho ukuthi nje mfethu uyayivala ngeloku ukuthi njengamanje usakubuka njengenganekwane mfethu umuntu akaphosha omunye uthi kuma comments uthi ke wena uyakhotha eBhayibhelini but iBhayibheli awulifuni nokulibona ngicela ucacisela umuntu okanjalo ukuthi ukhotha ngaziphi izathu. I think abantu bakithi kumele ba-understand ukuthi kunomehluko phakathi kokukhotha nokuveza ukungabi naqiniso kwento angikhothi mina but sikhuluma ngalo
so ngoba sikhuluma ngalo kuzomela sike silande something lapha kulo kube yona ezosiprovela ukuthi lento esikhuluma ngayo iyilena asikhoti. So angikhoti mangikhuluma ngalo angikhulumi ngoba umuntu okhothayo umuntu okholelwa kulona othi uma ekhuluma abese yakhotha mhlawumbe siyazixoxela bese umuntu athi yeah Genesis chapter bani verse uyakhotha mina ngikhoti mina ngiya expose angikhoti ngiya expose ukuthi lingamanga ngilikhoti. So lento mhlambe uma sibheka incwadi yesambulo kunezambulo ezayibona umpostoli uJohane encwadini yesambulo izikhona izinto ezazi ngama-vision ezazivela kuyena. Do you believe ukuthi lezo zinto zikhona namhlanje? Umsangano my brother lezo zinto lezo akukona yodwa into ekhona ezazibonwa uJohane kuma-vision. Okwakuqala abantu kumele baqale ba-understand ukuthi ezinye zezinto ezinokuthi mazenzeka manje bese abantu bathi hayi insuku zokugcina lasho iBhayibheli. Cha lezo zinto lezo azenzeki ngoba zashiwo iBhayibheli zenzeka ngoba zikhandwa yisystem le esiphila ngaphansi kwayo okuwukuthi le system implemented through lona iBhayibheli and abanikazi bale system ibona abanikazi beBhayibheli. So vele babhala ngezinto abazi ukuthi isystem yabo izoyikhanda lezo zinto lezo. Kodwa kokunye bahamba abageja ngoba kukhona la sengikhohle ukuthi kweliphi chapter lapha na kweyiphi incwadi lapha abathi bona kuyofika izikhathi abantu besifazane bayobaleka ihlazo lokungashadi babe u7 babalekele endodeni eyodwa bafike bathi hayi cha sifuni kwamali yakho sifuna nje ukuthi sibizwe ngabashadwe wena ngegama lakho sibalekele ihlazo lokungashadi. Angicabanga leso siprofeto sigejile bafowethu ngoba niyababona abantu besifazane umshado abasawufuni kokugcina abasawufuni isidalo ke and futhi angeke kwenzeke nje ukuthi bathi bona asifune imali yakho sifuna nje ukuthi sishadwe sibizwe ngaphansi kwegama lakho sizozikhona. No noma uthi uyaqala uyamisa emgwaqweni sisawubona vela kubuza uzonga-afforda na. So bagejile ngaleso siprofeto. Imake mfethu isiprofetho sithini singeqile mfethu sithini isiprofetho sithi lesiprofetho kuyoba khona ikhathi la abesifazana abawu7 bobalekele endodeni eyodwa bathi babalekele ihlazo lokungashadi bathi noma singabizwa ngegama lakho asifune imali kuwe asifune lutho sifuna nje kubizwa ngegama lakho. Ngathi kunzima kulamalanga ukuthi nje ushada isithembu nje samakhosikazi amabili nje abasifuni kabi isithembu abantu besifazana. Kejile ke makuza kulabo ke abakholwayo ke labo ke bona ke laba abakholwayo ibona nje abangasifuni ngisho nesithemba abasifuni nasemjolweni abafuni nje kubhanqwa nenye intombi emjolweni pho bobalekele endodeni yodwa be7 ngoba sekwenze njani sikejile leso siprofeto. Indoda man so lesiprofetho sisembhalweni sikhuluma ngamakhosikazi awu7 azobalekela endodeni eyodwa. Injalo my brother. So ngiveza lento ukuthi people must be aware ukuthi ababhali balento they were very very wise and very very clever. Ngibabiza imbuzi ngibabiza imbuzi as much as ngiyimbuzi nami yabona iBhayibheli lafika las-trainer into wrong lasifanisa nezimvu kwathiwa abantwana bakaNkulunkulu izimvu zikaNkulunkulu and musuthi uyabukisisa kahle ngeso nje lengqondo eliphilayo kahle uyibuka imvu lapha ayikho into eyisiphukuphuku njengale nto leyana ayikho into eyisiphukuphuku njengale nto leyana. Uthwena izimvu ziziphukuphuku ingani eqinisweni into ithi uma ngabe vele umkhonzi kaNkulunkulu kumele vele ushone phansi. Injalo ingakho phela safaniswa nezimvu ngoba kumele sibe ziphukuphuku imvu ungayibulala uyihlinze ithulile nje ingakhali and imvu kungenzeka mhlambe zenqa umgwaqo noma ziyahamba ziyadla kwenzeke zifike zithwele mhlawumbe udonganyana oluncane oluvalile lapho indlela ikhona ngapha zifike zime lapha zingama zonke zihluleke ukuthi no hayi asithathe nayo enye indlela zingama zivimbeke kanti kuyadluleka emasayidini. Izimvu nje ezinye zezinto my brother ezingenye indlela mekushisa ilanga zivesane umthunzi ziwubona kodwa zihlangana endaweni kodwa zigebisa amakhanda zibheke phansi kunokuthi zibaleke ziye emthunzini lapha. So I've realized ukuthi kahle ilako lasashaywa khona lapho iBhayibheli laliphendula amahlanya khona lapho ukuthi lisifanise nezimvu ukuthi kumele kwenzeke zonke izinto sithulile kumele sivumele yonke into sithulile kumele like sibe ziphukuphuku singaquestioni lutho. Yazi incandweni Christ ambassadors
Bengiyithanda kakhulu inqandweni Christ Ambassadors, my brother, ngisasindisiwe. Truly speaking, Yeah. zona uyayibhala ingoma, leyibhala ingoma ikhehla lami ubaba uTimothy Yeah, uyayibhala Timothy. ingoma yena. Yeah, salute. Kodwa azikho bafowethu ingoma zegospel ezulimazayo umqondo nje ingoma zanqandweni. Azikho ingqondo zegospel ezulimaza umqondo njengoma zanqandweni. Ingoma zanqandweni zikwenza ubone sengathi impilo iphila la emhlabeni lena yokuhlukumezeka, ubone ngathi ayisilutho compared to injabulo oyithola ezulwini. Ingoma zanqandweni zingakwenza ufile comfortable ekuhluphekeni, einkingeni, ufile comfortable, uhamba ngesicathulo esitshekile ngathi ayina le yakudala le beyifakwa amalahle leyana. Zingakwenza ufile comfortable ekuhluphekeni futhi ingoma zanqandweni, because kunekhaya elihle ezulwini, kunekhaya kuhamba kanjwa phezulu kwe-trans egolide. Mara inqandweni ke yacula mfethu yathi sana usubuya Nkosi uzolanda ibandla lakho. Mhlawumbe yiwona September mfethu kade beprofeta ngawo baba uTimothy. My brother, logo ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu bayayicula leyo nto leyo bathi sala sewubuya Nkosi uJesu uzolanda ibandla lakho whatsoever, because into abayiprogramiwe la emqondweni. Yabona. Kodwa makungathiwa nangu uJesu usefikile manje qathathala njengoba sihleli la e-studio manje sibona uJesu nangu usemile la, akekho noyedwa oyoma, sonke siyobaleka ngendlela iBhayibheli imdescribe ngakhona, sonke siyobaleka. Uyazi ukuthi uma ufuna ubona uJesu into engekhoyo, it's an imaginary thing. Sonke sifunde encwadini bese siyazibuildela ilentozana iappearance. Makungathiwa wehlile nangu uvelile la, wonke umuntu uyobaleka, ngeke umuntu angabaleki, yebo. So ayikho yonke le nto le, my brother. Abantu abarelax nje, ingoma zona zimnandi singacula sala sewubuya Nkosi uJesu, kodwa angeke kuze kwenzeke lo, because ikhona enye ethi usemnyango wezulu, bayambona usemnyango wezulu useze emhlabeni selizokhala ngempela icilongo mfowethu. Ingoma yekhehla lami lelo ke ubaba uDokotela uST Gumbi beyithanda kabi leyo ngoma. Anyway, I think because there's ingoma bayithathela kuyo lencwadi le. I think leyo ngoma le bayithathele lapha ku Matthew chapter 24 mangaphazama. I think bathathela lapha ku Matthew chapter 24 and mawubuka lapha ku Matthew chapter 24 it's a downfall yalenkolo yobuKristu. From verse number 30 until verse number 34, i-downfall yalenkolo yobuKristu. Kahle abantu batrainwe ukuthi bangazi ukuhlukanisa the difference between a reading and a listening audience. Those things are two different, my brother. We are not the listening audience, but we are the reading audience. And Jesus was not addressing the reading audience. He was addressing the listening audience. Lebi kade ebekade ikhuluma nayo ngaleso sikhathi leso. So ziningi izinto azisho eseziprova manje ukuthi lento yeChristianity ingamanga uma singazikhipha thina siye kuyifaka la singangeni khona. Matthew chapter 24 verse number 30, I think lithi iBhayibheli uthi uJesu bonke abantu bayoyibona indodana yomuntu ihleli ngakwesokunene sika Baba ezulwini. I think verse number 31 abesethi indodana yomuntu iyokwehla ngamafu, bonke abantu bayoyibona iyehla ngamafu, bese ingelosi ziyoqoqa bonke abantu bayo bese bayohlangana nayo emafini. Verse number 33 ke inkinga I think ikhona lapho abesethi no uthi inkinga iverse number 33. I think verse number 33 or 34 khona lapho. Alright, asizwe inkinga. Bese ithi lesizukulwane lesi singendlule lezo zinto zingenzakalanga. Lesizukulwane, this generation shall not pass. So that's a problem. Jesus was talking to people face to face according to the Bible, telling them that you will see this and this and this. After that, he sealed the deal by saying, this generation shall not pass. Lesizukulwane ngeke sindlule. Sikhona saphila leso sizukulwane. Next. Zenzekile lezo zinto. So that means Jesus was lying, or else Christianity is a lie. Wazwangiqeda mfethu. Yazi mangibuza ngendaba yenqandweni mfethu ingenxa kokuthi
nginakho yabona mfethu isikhule siyilalela ingoma mfethu iyabhala leyansizwa inetalent elikhulu ngendlela esabisayo. Ithi misicula lezi ingoma mfethu uzwe nawe inyembezi ngathi hayi zifuna ukuyehla njengamanje. Osoceleni kwakho uthini kuyena umethi hayi umoya ongcwele mfethu yabona ubaba uTimothy uyakuhlanganisa man nomoya. Music my brother noma ngabe imuluphi ihlobo la music kodwa siyobuye sixoxe ngelinye la. Music ke wasetshenziswa kakhulu ukumanipulate ingqondo zabantu. Music wakhandwa and then waforcedwa kwi-system kwa abantu batrainwa ukuthi bawuthathe bawufake kwi-system yabo uyabona yemzimba yabo. So right now kunomuntu okukholelwa kuJesu uma edlala lezo ingoma lezo kuvuka kuthinteka ama-emotions makuthinteka ama-emotions bese kuvuka amadlingozi uyabona. So lo moya ongcwele lo abathi bayawuzwa akusumoya ongcwele ngilamadlingozi lawa athintwa ngama-emotions because ingoma nengoma isuke ithinta isimo osuke undlula kusona uyabona. Khona le ngoma lena umoya wa uyakudinga wena Sindisi wa hlala na lishoneli langa hlala na bakithi lisho nililanga. Wayicula esontweni leyo ngoma leyo wayicula kumuntu ehleli phansi ukuthi the very same person lo okulalela ohleli phansi undlula kuma situations are difficult mhlawumbe nasebhaketini lempupha akukho lutho efridge akukho lutho amakhabethi khala nje ubhungana akukho lutho nje sidalo udonsa kanzima lo muntu lo. Leyo ngoma leyo iyamthinta because umoya wakhe manje udinga uNkulunkulu umoya udinga uNkulunkulu isizwe sidinga ukudla because liyashona la isizwe sidinga ukudla and isizwe sitshelwa ini ukuthi uNkulunkulu ozosiprovidela. So mawucula le ngoma uzomboneshwa ngenyembezi ekhaya noma uzombona erola phansi lapha but kodwa ohleli kahle odlushizi odla yonke into leyo ngoma imkhalisi ayimnyakazisa angeke ubone kwehla nenyembezi ayimkhalisi because akanaso leso simo leso. Angifuni ukuvumela mina ngifuna ukuba i-interviewer yakho kodwa ngifuna ukudlula phela kule nto ethi ikhona lapha incwadi ethi akuyiso sodwa isinkwa esingaphilisa umuntu kodwa ke nangezwi uyaphila. Lokho phela kusimple my brother kuso sonke isinto esingaphilisa umuntu nangezwi uyaphila. Ake sibathatheni phela abazalwane sibavalele eholweni community hall for 3 months singabafakela ukudla baphile ngezwi lenkosi sibanikeze incwadi lapha bafunde sibone ukuthi asinakuthola idumbo yini lapha phansi. Mhlawumbe awucabanga ukuthi leyo nkulumo yayikhuluma enye into. Into ebuhlungu ileyo ukuthi kuye kuthiwe leyo nkulumo yayikhuluma enye into ngoba sekumele manje umuntu asebenze interpretation ngengqondo yakhe kanti no leyo nkulumo yayisho nje straight kwasayona nje futhi i-questionable yana leyo nkulumo leyo ngoba masibhekisisa kahle lapha uJesu wayephendula uSathane. uSathane umthola azilile entabeni uthi kuye phendula lamatshe abe isinkwa mangabe indodana kaNkuluNkulu. Uthi uJesu kulotshiwe ukuthi umuntu akayiphila ngesinkwa kuphela kodwa nangezwi likaNkuluNkulu uyaphila. Ngiyayibona leyo nto leyo uJesu banoSathane. Then the question khona lapho ithi yona uJesu usuke wayentabeni yedwa for 40 days. uSathane wamlanda entabeni bafike bahlala entabeni wakhuluma naye wamlinga entabeni. Then umbuzo ngubani lo obhale lento ngoba uJesu bekade ayedwa lapha and uma isibhalwa la ayibhalwa uJesu esho istory ukuthi nobekade ngiye entabeni uSathane ungilandile but sekubhala ngathi umuntu obekade ekhona ebalalela uJesu noSathane bexoxa. So ngubani lo othanda izindaba oyezwe uJesu noSathane bexoxa wabhala iconversation yabo? Phela omunye umuntu uma ubuza lo mbuzo uzokubuza ukuthi ubani oqala wabakhona emhlabeni uzothi wena. Leyo nto esihlezi siyenhlezi ngisho each and every day ukuthi
mhla saphuma kule obsession yokufuna ukwazi ukuthi ngubani owaqala ukuba khona emhlabeni ekubeni ungamazi ukhokho wakho ukhokho kakhokho wakho masiqala manje umuntu ecounter ibloodline yakhe iningi liphelela komkhulu sephelile omunye uphelela kukhokho wakhe usephelile ukhokho kamkhulu wakhe akamazi you don't know your forefathers your 10th generation forefathers but you want to know the first man who told us ukuthi kwaba nomuntu waqala emhlabeni what vele abantu azange baqala babekade bekhona because once sifuna lento yomuntu waqala emhlabeni ila sofuna khona ukudalwa mase sifuna lokudalwa sesiyodlalwa ngabantu because sinale obsession yokudalwa mhlambe phela nomunye ngakuphendula kanjalo ke endabeni kaJesu ekhuluma noSathane ekulingweni kwakhe kuyahluka lokho my brother ngoba phela uJesu ulingwa uSathane babili and then lo bhala siya understand khona ezindawo ama theologians azothi aba prophet laba behamba khona babehamba nababhali mabenza lokho sekuyabhalwa mabenza lokho sekuyabhalwa but then now it's questionable ukuthi lo bhala indaba kaJesu noSathane besehlane yena ubekade kuphi ke wazi wabhala neconversation Nkosi yami ukuthi na uSathane mayiqeda wathi yena uyabona lo mcebo wonke lo umunga ngikhothamela ungiguqele ngizokunika yonke lento wayibhala leyo nto le noJesu naye futhi wabuye wayiphendula leyo nto le wangamtshela ngani uSathane ukuthi uyahlanya ngoba phela eBhayibheli lapha kuPsalms I think it's chapter 24 mangingaphazami lithi umhlaba nokugcwala kwakungoka Jehova bese uJesu indodana kaJehova so uthenjiswa kanjani uSathane izinto eziyezakhe ngoba uJesu indlalifa uthenjiswa uSathane izinto ezingezakhe athi uzomphazona ngamguqela hayibo usho ukuthi manje sekungafika umuntu afike athembise indodana yami izinto zaphakathi ekhaya zakwaNare azi kahle ukuthi lezi zinto zakwaNare athi uma ungangiguqela ngizokupha zonke lezi zinto ahlule kumtshela ukuthi uyasangana wena phela omunye umuntu phela mhlambe engakuphendula kulokho Nare ethi ingcebo eyasemhlabeni uyakhumbula ukuthi ikhona phela incwadi elobele ukuthi uSathane wabanjwa ngezandla wayesephosele emhlabeni wasenikeza igama elisho ukuthi hayi igama lakho uSathane okusho ukuthi usuzobusa zonke izinto mhlambe wayerefera izintweni zasemhlabeni lokho phela kusho ukuthi uSathane akasona isitha uSathane kusho ukuthi intandokazi kaNkuluNkulu phela kusho ukuthi akumelanga silwe naye uNkulunkulu noSathane ezimpintshi uyamthanda uSathane because ngayibuza lento futhi ukuthi kusuka kwenze njani ngabe kupossible na ukuthi ubaba ongizalayo asuke ejabulile ukuthi usengitholile ezindodana angifake ekamereni ngifake embedeni ngilale ekamereni avale maqeda uxabana nesisebenzi sakhe le esinama characters wenyoka azosponsor lapha endlini embedeni la ngilele khona azi kahle ukuthi siyongiluma maqeda lapho angifakela ama terms and conditions on how to respond to the poison of the snake mangiphendula ngendlela ngiresponda ngendlela angayithandi uyongishisa mangiresponda ngendlela ayithandayo uyongifaka eparadise kodwa lo muntu uthi uyangithanda uyena othatha inyoka azoyiphonsa embedeni ungayiphonsa ungayiqhatha ingane zakho nenyoka mntakaphosha ngiyafuna ukuvala njengamanje mfethu ngenxa yesikhathi because nginayo mfethu into ethi abantu abaningi abafisile mfethu kuzo responda towards enkulumeni oyikhulumayo kodwa ke sike saba nenkinga nje encane mfethu mntakaphosha ngicela sivulele olunye usuku you are running a project yokulekelela abantu mfethu awuthi qaphu kabili kathathu angidlulise lana bafowethu ukuthi as much as we are against lenkolo yobuKristu asikho against yona ukuthi bese sipromota ukuganga ukubulala ukunganakekelana but it was when I realized ukuthi lenkolo yobuKristu iyenza ukuthi abantu bangacabangelani yayibona babalekisa befundisi kakhulu uyabona nje emasontweni izinto ezenzeke emasontweni umzalwane umelambile uyathandazelwa ekhala kwakhe uhanjisela umthandazo kodwa makwenzeka umfundisi elambile kuyakolekwa yayibona umzalwane uyathandazelwa umfundisi uyakolekelwa umzalwane uyathandazela umfundisi uyakolekelwa so ilezo zinto lezi ezingibonisa ukuthi inkolo iyabuqeda ubuntu kubantu so eqinisweni bafowethu kunalento
engiqalile le project yami ethi ubuntu kubantu, whereby silekelela nje abantu abaswele baya inbox abantu na last mengikhona lana Themba podcast mengisukana na I got a lot of ama WhatsApp messages abantu becela usizo khona abafiwe sikwazile ukuthi sibasize. Angixolise kulabo esingakwazanga ukuthi sibasize, hayi ngoba mhlawumbe asifuni ukukusiza kodwa yilokho ukuthi amandla abuye abe mancane. Ngize ngaprinta nezikipa ezine logo map yase Africa, bengithi ngizoza ngisiphethe lana ngakhohlwa, ngizoza isiphethe next time. Zo 200 nje isikipa esisodwa zibhalwe ubuntu kubantu la ngaphambili. Ngize ngaprinta lezo zikipa ukwenzela ukuthi nazo zikwazi ukulekelela ma usithengile leso skipa kwenzeke ngiapproachwa umuntu nami ngazi ukuthi from leyo mali leyo ngiyamlekelela lo muntu akwazi ukuthi athole ukudla. But nevertheless kukhona nabantu engisebenzisana nabo abazi ukuthi mangabe kukhona into umuntu ocelile usizo ngimreferele kubo and then nabo bakwazi ukuthi bese bayasiza. Bekungaba isifiso sami ukuthi bakithi asikunqandeni ubugebengu, sinqandeni izinto ezimbi nje eziningi ezingenzeka ngoba ukulamba kwesisu lithi iBhayibheli the love of money is the root of all evil, uthando lwemali impande yesono. But mina ngicela ukuyishintsha yonke lento mhlambe mawufuna ukubhalela inye iBhayibheli noma elinye verse cela ukuyishintsha lento, the lack of money is the root of all evil. Ukuswela imali iyona mpande yesono. Khona umuntu angasuka ayobhidliza umuzi womuntu ayojola nobaba oshadile ngoba naku ulambile akekho umuntu ozomnakekela, ingane zilambile akekho umuntu ozoyinakekela, lo baba ubhizi uyamshela every day uyambona ushadile but manje akasena choice, ulambile awuchitha umuzi womuntu ngoba naku ulambile. Khona umuntu angasuka ayontshontsha ngoba ulambile. So bakithi sondelana nani nikwazi ukusiza. U10 wakho, 50 wakho, 100 wakho ungamlekelela omunye umuntu. So mawufuna ukuba ingxenye yaloko esikwenzayo ungangithinta kule number 0736397862 noma uthinte ku 0633960496. Ngiyazi ukuthi mhlambe lapho ke ekhaya kungenzeka nawe senkingeni uhlezi phansi uyalidinga usizo elikhulunywa uMntakaphosha. Mntakaphosha mfethu, yebapha abantu aba-expected ukuthi bangalekelelwa iprogram oyiranayo? Abantu aba-expected ukuthi bangalekelelwa ile project lena mostly it's people abacindezeleke kakhulu mekuza ngapha eswini alright, abalambile. Yeah, abantu abacindezeleke kakhulu makuza ngapha eswini ibona abantu esibhekele bona kakhulu ngoba siyinkinga, isisu siyathumana ukwenza izinto ezimbi. Yebona siyathumana isisu, so sikhetha ukuthi kwamanje asilekeleleni labo. And then also futhi ke isekuyisikhuthazo lesingiyakhuthaza bakithi asiphinde futhi sithwalane uma umbona umuntu kukhona into ayenzayo ongakwazi ukuthi uyilekelele uyifake kwi-spotlight noma uyixhasa uyisupport izokwazi ukubeka isinkwa etafuleni msizo omunye umuntu. Khona abanye abantu abangadingi ngisho nokuthengela igrocery but lo muntu unegift unesiphiwo mhlawumbe uyahlabelela udinga nje kuphela ukuthi alekelele angene e-studio record lapha kodwa siyoxoxa ngenye imini ke leyo. Kodwa kwamanje ke angisho lokho ukuthi nje hayi laba nje abanenkinga makuya ngapha ethunjini bakithi yilabo esi-expect ukuthi mabasizakala. Mhlawumbe mfethu umuntu umbona kanjani ukuthi uyaqualify ukuthi umnikeze usizo, because baningi vele abantu abalambile nakho la e-studio mhlawumbe silambile but ke umbona kanjani ke umuntu noma uyivetha kanjani leyo ndaba yokumbona umuntu olidinga usizo lwakho ngempela? Uyafona umuntu and then makupossible ngiyakhona ukusondela emagcekeni wakhe ngizoyibonela mina ukuthi kwenzakalani. Alright. And then noma mangabe kude ngingasondela ngiyakhona ukuthi mesixoxa nje because mawuzongi-inbox awuthi ucela usizo vele imibuzo izoba mningi kakhulu, ngizobuza imibuzo eminingi kakhulu ngoba ngizama ukuthola isisu ukuthi awungiskemi na. Khona lenye insizwe ke yazama ukungiskema lapha kwaNongoma. Ngasheshe ngayibamba yebo ngasheshe kubona nje ukuthi angiskema mawungiskema futhi angeke ngikutshela ukuthi uyangiskema uzobona ngingasakuphendula wasengibonile ukuthi uyangiskema.
Yeah. So obviously bakhona mhlambe abasebeqalile ukuxhasa umkhankaso ophezulu kwawo namanje mkusathulekile njengamanje. Bakhona angathi ngivela ngisana nje ngibonge khona insizwa elapha eCenturion Xolani wakasibisi. Ngibonge kakhulu Mahlase lapha na omunye wabantu abanegalelo elikhulu kakhulu kulento engiyenzayo, and angeke ngibasho ngibaqede nosisi lapha eFostlorus orana i-driving school. Salanse ichasa futhi i-driving school yakhe ngoba cha uyakwazi ukumphakela umuntu olambile ke loyo, nangaphandle kwami ngiyangibone nje ekwenza nje nakwabanye abantu, nangaphandle kokuthi uapproachwe yimina usisi uNozi wakaMbele iNozi and Son Driving School lapha eFostlorus. Bengisho nje abantu abafew kodwa abaningi noma ngakalisha igama lakho ngiyacela ungalimali lapha ekhaya, ngiyawubona umsebenzi wakho and one day ngiyolisho bese ngisho nje labo ukuthi amagama abafikile emqondweni wami. So njengamanje ungathi nokukhuthaza kubantu abathi no njengamanje we are willing ukuthi singenelele muhle umsebenzi owenziwa umuntu akaphosha. Engakusho ukuthi those who are willing ukuthi singene bangenelele no bangangena, ngicela bazi futhi abantu ukuthi kukancane ngiyamukela imali ezandleni zami ngesinye seyikhathi. Ngisuke ngiyamukele ngoba mhlawumbe ioption isuke ingasekho, kodwa ngithande nje ukuthi uma kwenzekile nga-approachwa umuntu mina bese ngimbonile ukuthi lo muntu lo cha uyalidinga usizo ngempela, mangabe kukhona office ukulekelela lapho ngivesana nje ngibaxhumanise kube uyena ke osezokwenza yonke into kuye ayenzele yena. Mhlawumbe ngabe bahlangane amthengela kona, mangabe uyamsendela leyo mali leyo cash leyo amsendele leyo cash leyo, ngiyakubalekela ukuthi ngiphathe imali kodwa mhlawumbe sokwenza ngenye imini lokho ukuthi mhlawumbe sibe ne-account esizoyifaka khona imali bese siyakhipha. Ake sihlanganyele ukwenza izinto ezinjalo. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi eSouth Africa sesaba yilabantu abathanda ama celebrity ase broke. Mangasuka i-celebrity liposte manje lithi seli broke licela ama donations, liyoshona ilanga uhlangene u100,000 kodwa makungasuka umuntu ongaziwa aposte athulambile asimnaki lo muntu lo. Le celebrity leli like lalithola ithuba la yenza imali la iphila impilo ephezulu futhi mhlawumbe akasizanga nangalutho nokusiza ngalutho emphakathini. Umuntu ebesimazi eTV kuphela namhlanje use broke semele akhiphe i-account sifaka imali sigijima, but umuntu esiphila naye emphakathini olambile uthola ngumakhelwane wakho, uyakwazi ukushiya umakhelwane elambile uthatha imali wami uyofakela i-celebrity eseli broke. Ngeke ngabona einsukwini lepheshe bathu Randy Orton lensizwa beyidlala i-wrestling bathu Randy Orton has gone broke. Ngithi ngize ngiyasho ngixoxa nomunye umfowethu ngithi makeze South Africa vese wathanda kabi ama celebrity broke, laba broke celebrity sikhiphela imali, but umuntu olambile onaye eduze kwakho la awukwazi ukumlekelela. Ngiyawukhuza lowo moya loyo. Uhambe mfethu igama lika Jesu. Hayi elika Jesu igama lona cha, kodwa sekasho ukuthi ke elika Jesu igama lona hayi sesingasho ukuthi nayi lo moya awuhambe nje awuhambe ngegama lethu thina abantu ngobuntu bethu thina abantu asesiyakhipha lo moya lo. Asifundeni ukulekelelana, singafuna ukulekelela labantu asebe broke ngoba mhlambe bengosaziwayo silekelele bona kuphela, but umuntu esiphila naye la alambe azagcina entshontsha bese entshontsha bese siyakhala sithi thina no umuntu na ukhohlakele noma sithi ayi corruption, kanti cha ayikho kuna corruption akho ukukhohlakala. Umuntu ulambe phambi kwethu sangamsiza vele mangalamba phambi kwakho ungangisizi ungangijudge bese ngitshontsha ngitangisiza. Khola kithi siyavala njengamanje inkulumo esikhulume ngayo namhlanje ithi i-rapture. In closing, i-rapture iyeza sizobona uNovember to December to September 2025 noma ngempela usamile entweni ethi asikungabazi ukuthi ayikho into enjalo. Mfowethu ayikho into enjalo, asingasabi singasatshiswa ngabantu ngoba ngishilo singasatshiswa abantu abayiphethelwe schizophrenia. Ayikho into enjalo, akukho rapture bakithi. Ngabona uEnigma
eshindaba yokuthi ngey1st zika September abantu abathenga uparaffin omningi ngoba kuyoba mnyama, ugesi ungakwazi ukukhanyisa, imoto zingakwazi ukukhanyisa, amafoni angakwazi ukusebenza for 4 days. Bafowethu ayikho yonke le nto le kahle kahle futhi improvile nokuthi uyisengele imithi nje umuntu omdala ngoba bekumele yenzekile lento ngey1st ngendlela asho ngakhona. Ugejile umuntu omdala usuke wabukisisa lapha ku-Google lapha ku-internet wathola ukuthi kune lunar eclipse. Lunar eclipse izokwenzeka ngey7 zika September, I think isonto lelesiya kulona, whereby umthunzi womhlaba, the earth shadow, uzothi ukuvala inyanga bese inyanga ibe red. Bayibiza bathi it's a blood moon or a red moon or a lunar eclipse. Izokwenzeka for 1 hour 30 minutes, kuzoba ngathi kuba dakhanyana nje ngey7. Bese ngey23 zika I think it's 21 or 23, between 21 and 23 lapho zika September kube sekuba ne partial solar eclipse, whereby inyanga izothi ucezwana lenyanga luzofike luthatha ucezwana lwelanga kancane bese kuba mnyama. Sake sayibona ki-solar eclipse makuthiwa it's partial kusho ukuthi kusuke kuucezwana, makuyi-total kusuke inyanga yonke izovala ilanga lonke but bese kuba darkinyana. Ilezo zinto esizozibona ezokwenzeka. I-rapture angeke zenzeke. Lezo sozibona ziyokwenzeka, they are proven scientifically, but i-rapture ngeke siyibone, angeke ize yenzeke. Abantu abayekele ukuqanjelwa ngabantu amanga, ayikho yonke leyo nto leyo. Mntakaphosha valelisa mfowethu. Angivalelise bafowethu, siyophinde sibonane hayi ngegama lika Jesu, igama lika Jesu alisasebenzi. Alisasebenzi la ekhaya. Ngangizwe besho bethi igama lika Jesu linamandla. Mfowethu sengathi ngaphinde siqale phansi. Alikho igama, yabaqinisile bathi igama lika Jesu linamandla. Alikho igama elinamandla wokufihla amanyala njengegama lika Jesu. Igama lika Jesu liyawafihla amanyala. Amanyala ayenzeke einkonzweni, amanyala ayenziwa ngabantu bemshumayela uJesu loyo, insizwa amadoda, obaba befundisa abahloniphekile bayakwazi ukudlwengula amanye amadoda, balale namanye amadoda. Lokho beshumayela leli igama lika Jesu. Akaze uJesu eze azohlenga igama lakhe. So mhlambe before asithusela ngerapture ukuthi uzoza ngerapture, akaqala uyasikoloda uJesu, akaqala azohlenga igama lakhe. Maningi amanyala enzeke egameni lakhe, ucashile uthulile, akalihlenga igama lakhe. Umntakaphosha uthi ubuntu abubuyele kumuntu, which means asiphilisaneni ngendlela ekwakuphila ngayo ekuqaleni eyomvela inqangi enoqamatha. Gama lami ke mina ngisazi ngokwasibiya bengihlezi naye inkunzi malanga lapha ke umntakaphosha kuyona lapha ke iTRC TV ngijima kwithemba podcast. Bakithi siyagijima siya lapha ke kwakhubalo limbiwe egcikeni siyoidlela nje amaganu nenkosi uMabudu wesithathu wakwaTembe. Like, subscribe, ngicela wenze sure ukuthi u share this video so that ongayizwanga lenkulumo eyithole. Inkosi nenze kahle.